kuyo. Secondly, uthe wena kwivideo live wakho wathi wena phayana ubuthetha wedwa kwathini yabona uyazazi into ozithethileyo. Yintoni So ibuyela back yona ke kwinto ethi ngela xesha ubuyenza. Mkhaya yima khawuyophuza ijuice. Sela ijuice okay mna. Soze mna. Yima. Anyeke kube iproblem yami ukuthi and understand igama elithi cult. It's not my problem. Le gama elithi cult ngilibize ngiyisangoma. Awukwazi ukungitshela ngevideo ya last year 2023 ngiposte ku Facebook wami ngabhala ukuthi isangoma ubucult. Ngisese isangoma straight ngisese ugobela ngathi ubungoma icult nathula ngasho lutho nathula nje nathi qwaqha sengiphume ebungomeni nizolanda into 2023 enye futhi into enginichazela yona ngiyekeni ngiphume ngokuthula ningafuni ngize ngikhulume ngizokhuluma yami indlela mina and anyeke ngize ngikhulume kabi ngobungoma mina angifuni ukukhuluma kodwa uma ngabe nina nifuna ngikhululeni ngikhulume mina ngithi kuwena igama elithi cult yima ngichaze mkhulu umama ukhulumile igama elithi cult lithi it's a group of people who are doing certain rituals. Igama elithi cult mama kusigama elibi nina nithatha le cult yasephesheya nifake engqondweni igama elithi cult akusiyona intembi yini mhlawumbe legama inkinga hayi uyazi cult into kuzoba mama uyafika mama hello sis uyafika cela ungaphawuli kakhulu usafika uyangena manje kule panel yithi kuyehle kancane yehla sicela samufake eduku lomthandazo ukukhuluma njengomama omkhuleko I'm not against you. Ngiphendula umama la akukhulumi wena akukhulumi wena sisi omdala ngiphendula umama uyokhuluma ngekhaya ngizoniphendula one by one no imatum ngicela ukuphendula igama le-cult mama ayihambi kanjalo izophuma oh okay go loud no kumkorekisha nje angathi ubana siphithwe igama le-cult no igama i-cult ndayazi vithetha ukuthini na I know exactly the meaning of the word cult. I know. So don't be not sarcastic. Respond ngendlela right. Don't be sarcastic. Because what's sarcastic is umoshakala. Uyabona lo. Because kaloku mama kaloku xa uzothi understand igama elithi cult meaning that you are insulting our intelligence. Imani kaloku akesinike nabanye chance. Lalelani bakwethu etempeleni kaJehova mama uthethile kabili ndathula wathetha mina ngoku uyathetha uzonxela ukuba anikwazi ukukucelela ukuba awuyazi cult if you knew what cult is ubunya kulwe nilwelani iziphi amen nazo mina haya nazo amen aye ngisakhuluma baba musukumkhatha ngizoyehla mina kule situlo sensethempeli ngoba ninakuthula hayi ungayethula thula nyanga mthakada awuthule baba uzozabaleka uma nikhuluma nina ngiyathula ngiyanihlonipha vele if beni understand le gama elithi cult benyeke nilwelani angihambanga nezikhwama zenu esigodlweni ukuyeka kwami ukuba inyanga ayivali indumba zenu zisayivuliwe qhubekani nithule nisebenza ngisho nawo amandla okusebenza sebenzani phela beningamanga ngami angisi president yezangoma mina i-decision yami le ukuthi ngiyekile ukuba isangoma akuhambi nalutho yenu nalutho
Ngiyamazi ukhehlelezi kakhulu futhi uyayishaya into yakhe uyayenza. Nami la ngiqayeke khona bengimfonela ngiyawazi amandla akhe. Angeke ngize ngikhulume la bese ngiyamgceka ngoba mina ngingasafuni lento. Angina direction yokugceka omunye umuntu. Manje sigodeni Ngiyekele ngisale nezikhwama. Zavele njani? Ini Ngisacela ukuya gogo Sikhothini. lokho engakuthatha khehlelezi wawukhona uyakwazi ukuthi ngithathe kanjani nganginikwa uwe vele angizingeni angisanifuni nento zeni ayikho inyoka yami ezele efuna ukuthathwa umunye umuntu manje qhubeka nobunyanga phela Ngisacela ukubuya nihlulwa kancane yini Jehova simakade awu Imaka asike sizwe nangu mama umthandazo. kulala uMaria Nangu mama umthandazo ongena epakidukwe. Ake simzele. Asilwanga Sikhothini yini mntanami akulwanga ewe ndingumama umthandazo kucamagundi yabulela ngenhlonipho andlwanga iculture unyanisile newisile iculture nerhabe iculture neziyoni iculture nobungoma iculture nezango nobugqirha yonke into iculture nje enabantu abadibeneyo ngekwenkolo uyabona uba ndingenandlwanga camako into endizoyithetha kuwe kudala ndikulandela I think seke ndakubhalela ecaleni ndangakubhalela for into embi I think yayinto yethongo kodwa ke asikho lapho ngoku silapho mna ndizokucela mani sizivile iividiyo zakho nezinye buzenza songena kweze cult songena ngento zemfihlo ke ubuzithetha wena ubuzenza othi zibubumnyama zizinto abanye abantu abaphiwe ezisiphiwo kubo like okay wathetha into ngento yabantu abagumbayo what do you call that ngesizulu guys no 3 years ago don't do that Nalokujonga. asikwazi ukuthetha ngento za 3 years ago don't do that mamele ke sisi hayi Nathi if mama. ufuna ngiye that deep ngizoya that deep Anike ithuba bakhulume. thina singendawo Bathele sizazi uwe. zanto uyaqonda Bathele uwe wena. sithethela Banike ngoku ithuba. abantwana babantu abanazo ezi ziphiwo nina mhlambi ke wena ke buzikokotela ngehlobo uthetha ngalo andithi uthi wena uyayazi uba yenziwa njani na indaba yokombula ane there are people who are gifted abangamagqirha okanye abazizangoma abaphiwe ukukombula eyinto yakoma wabo abayifumeneyo iyokwambula now abantu abaninzi ababekumamela uba ndayazi abantu mabaye kuyeyadini zabantu bafike bakhuphe izinto ithini baphi bona ngoku kwezaa ntetho une-followers you've got lots of people who are looking up to you because ustrong ane ayizomka loo nto leyo sikuba uthi ubushiye ubungoma ubungumntu abantu bebekuthonga bebeboniswa besiza kuwe bebhiliva kuwe uyathetha uphiwe ukuthetha uphiwe ukushumayela uphiwe into zonke asizoyibaleka loo yinto so for umntu onjengawe ozoza apho owaziwa ngabantu athethe into ezinjeyana uyabona ne uyashiya ngoku ubungoma it's okay mka nathi seke ndamka nam ndashiya zonke euniversal ndasekhaya apho umama wayekhonza khona uyaba ndayozilahla kwakufuneka ndizilahlile ngelaa xesha kodwa ngexesha ndaphinda ndabuyela uyabona khona into mhlawumbi endandiphephiswa kuzo uyabona andizothi zazi izinto zobumnyama kuba mna ubumnyama andibazi uyaba ne but I know that there are people who are gifted abaphiwe ugubhulula okwakuthetha wena and ke ngoku akekho into ozobuyela kulaa nto into yoba inoba yiyonyani abanye abantu abaphiwa ngokwazi ukohlukanisa mna into endizoyitsho kuwe ne it's okay thatha ibreak yakho okanye uyeke nathi sesisuko yeka akho nto ifani uzithulele nje mntana sekhaya uzivalele umlomo wakho uqhubeke nobomi bakho uthandaze uThixo wakho and do what you're doing now what you do best and yonke into ezoyenzeka izokhuphulekeka but masithuleni man uyabona I think ihambe yamoshakala yonke lento okuba siyithethe apha thina singobantu balento asingobantu balento number 1 we all not to be here Alelwa amaxhosa namhlanje. kodwa sikulento sizibhaqa sikulento kodwa xa sikulento masohlu